ndenda kuga atiriri andu aria othe makoretwo makihurana na kioneki kia Bishop Ben twenda kumera atiriri muthenya wa umuthi na rucio twi JCM tutiraima mutinaigua wega ndenda kuga atiriri andu aria makoretwo makirwa na JCM twenda kumera atiriri umuthi na rucio kinya tene na tene tutiraima JCM na JCM ndirathira. Hii imfikie Njoroge James. Njoroge James, leo ile kitu umefanya, wengine wetu haina mshtuko, it was expectant. Wengine wetu tulikuwa tuna expect. Na hii ni mwanzo tu kwa wengi sana wenye watajiondoa, it was expected. This has everything. At least, hata kuna zile mambo hatujui na uwezi tuambia. But at least 70% it has everything to do na Githinji kukuja huko kwenyu. 70%. Haya. Kuna zile mambo zimefanyika hapo katikati zenye si hatujui. No ukoro gutiaganirwo wega. But other than that, we read body language. Ukarudi clip ya nini ya hiyo siku. Ukiongea venye mlienda sijui kupandisha nani mlima. Ukiongea sijui venye rais sijui mimi nimekufanyia nikafanya sijui nini. Go and read body language ya Bishop. Wewe pia nani alikwambia unatakiwa wewe unafai kukua admin, si ati uende ushaini na shaini ya Bishop. Yeah? His body language, mtu wowote mwenye alikuwa nakani kama anaweza ongea sana, hakuwa anatakikana. Go and read that clip. Kuna vitu mingi sana watu hawakuona. Anywho, looking at that clip, kwa wale watu wote waliongea, of course Mofam aliongea ni kama amenyeshewa, na Mofam hataki shaini yoyote. So Mofam is not a threat to the Bishop. Yeah? But wewe kulingana venye uliongea, kwa wale watu wote walikuwa na chance ya kuongea. Mapanga le hata onadare kuonoke muhoera wira. Wewe ndio ulikuwa na Kimdoms. Yeah? So wewe kwa mtu hatakangi kushindwa, you are a very bad person. We modo morue. Modo, if ukipatana na mtu hapendi kushindwa, na hiyo ni shaini yake, alafu uende uonge venye ulikuwa unaongea, kutakuwa na shida. Utaonekana kama wewe ni mtu mbaya. Sijui kama unanielewa, natumia hadi kinaya ndio usifikire nasema ati wewe ni mtu mbaya, but nataka kuonyesha venye mtu mwingine anaweza beba. So it was evident after hapo wenye si tunachambuana, we knew that things will not be the same again. And not only you, things will not be the same again. Tutaanza kuona brotherhood wakijitoa, because nani atakubali kutumika? Left, right and center sisi tunatoa nini? Yes, tunalipa kwa sababu kazi yetu zinaadvertisiwa, but tunatoanga even more than that. Wanatoanga more than that wakisaidia nini? Dream ya kanisa. Na si dream ya kanisa, wakisaidia dream ya Bishop. Kanisa haina dream, because kanisa is just a building. So even nataka kukuambia, sisi tunaweza scrutinize na kuanalyze kulingana na yale maneno vitu zimefanyika since then. Lakini wewe na hao watu mko nao karibu kwa kanisa ndio mnajua ukweli. But kuna kitu moja imejitokeza. Kuna watu mtandaoni wa hiyo tu group yenu wana feel like, you know, kwani tukitoka huko kwingine tulitoka, kwa nini amkusema mkitoka, ama mlikuwa mnafikiria tu kwa na kanisa mali tulikuwa JCM ni ya miaka 3. No, tunaona hizo vitu zote wanaongea. But let me tell you, mtu wowote asijaribu kukubring down. Mtu mwenye anaongea isipokuwa Bishop amtaje kutoka hapa kutoka huku juu, ama wewe admin umtaje, hatuwaonangi, wanakuanga wamekaa huko. Yeah? Hatuwaonangi. Kwa hivyo atatajwa kwa sababu agawakirea oyo wako inera wako inera mutu vagarage teithia Bishop kumathiaga etwa hawa ine rwimbo
na rutagira bishop wera etagwo te boob top kana ndui. Alafu sasa kuna huyu mwingine huyo unge watu shui watu shui neana toshui yanga ke neana unless umetoa kitu alafu bishop akutaje, hatukujui na hata hatukuonangi, you know. But you had a significant post. You had a significant post. Ni kama tu vile labda kwa kazi yangu, kuna kazi mimi niko na position, you know, it's a position that is somewhere. Iyo kazi by the time na resign, itabidi mpaka nitume ile courteous letter ya mpaka ya colleagues, wacha tu management, colleagues kwa julisha it's been blah 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 blah, na ninasonga mbele. Lakini kuna places zingine hata wajuangi kama na exist. Hao mimi hata sina shughuli nao, ni hivyo tu venye nilikuja kwa hiyo kazi, hivyo tu ndio nitajiondoa. So you had a very significant post. Sisi wote hakuna mtu hako anajua Njoroge James. Kama una watchingi online ama unaendanga kanisa online, you had a significant post. Same as nani, anaitwa nani, same as Nika Mofam atoke JCM. It will be brilliant kama anaweza tuandikia barua kama hiyo. Anaitwa nani mwingine, bibi na bwana wa matumbo, wenye wanauzanga matumbo, because hizo position zao zina deserve mtu kutoka mahali na heshima. Kwa hivyo ni matotigideo, you know people, wewe kaa tu huko mali ukitoa 1,000 zako 2, 3, 4 unatangazangwa hapa mbele umetoa, wewe kaa hivyo, ndo tunakujua. Lakini hawa wenye wanasimamanga hapa mbele, unasikianga nani wanatuongeleshangi? Sisi tunaonanga tu kwaya, unless uende go ahead ujue huyo kwaya member anaitwa nani. Wakienda hata tushughulikangi, kwani litoka kanisa hatushughulikangi. But believe me not, ungetoka GCM na tuone haukuji, bado kungekuanga na maswali. So hao wenye wanaongea, it's because their post, wanyamaze ama wasituambie ile siku watatoka church, it does not matter. But because of where you are kama mtu, that is hivyo ndio watu wanafai kuishi. Ni vizuri kuambia watu umetoka. Kwa hivyo mtu asikushushe chini. Wewe ndio unajua ni nini haikukufurahisha, na wewe ndio umetoka. But what you did, hivyo venye sasa watu na nioko igwata torati ganirio, nioko igwata oko igwaka heho fulani, wone kuri andu magushoka bado mwenoshi onge, hatire na thina. O mundu arutagwo na riake. Hata hao wengine wao si ati wamefurahia, hawajafurahia, but it's because bado kuna kitu bado labda wana expect watafanyiwa, yeah. Ama they do not even have the confidence ya kuona wanaweza fanya mambo yao kivyao, isipokuwa wako under the umbrella ya JCM ya bishop. So you go and become whatever you want to go and do. Mimi sijui mmefanyana nini, mimi na analyze from the mbali, but nilikuwa tunataka kuongelea watu na nini wa kanisa yenu, au azima beshte zako wenye wanafanya, kwani mtu ni lazima alikuwa na position that it is very important ambie watu that ametoka. Njoroge James kuratu ikania shukire thini wa ndege itagwo KGA Airways aiwona kava athire matatu cia 4NT fatani akinye na nidiona ali necessary kwariria ndeto ici for now. Niki ni gukoro andu itu marire makimomorerwo kurero isabu uguo mundu mwe gucuka ndege ya KGA Airways ri ti undu mwe na andu magana kuingatwo kuria ro isabu biacara ciao. Ndeto eno ndikata ivato na ndeto ici cia mundu mwe reke twareri horo wa riri niki kiratuma no andu itu maraingatwo biacara ciao, niki kiratuma no andu itu maranyarirwo na mabiacara mao. Kenya tendo kwa kitu kani Kenya na ninjwe Kenya ne thirikari kwa liororo wama niki tutigwa farafara igia kwa na ku Githumo, tutigwa farafara igia kwa Eldoret ifada cia ndo ino cira momorwo kari urume na ruri kururu ha na bunge itu matiraria ma MC matiraria murenda ati andu aya tondu what a curious coincidence ati already andu marara makimomorerwo tukumogima kiroko giki kingi hari mundu wakaja ticket yake ya ndege ndeguthi na KGA Airways eguthi na 4NT. How is it possible? Icho teto tutiraciaria turari horo wa andu aitu aria marire makimomorerwo, andu aria mekurara matai na uikaro, andu aria mekuremwo ni kurera ciara ciao kwambania na umuthi
ni gukorwo ni mamomorirwo nyumba ciao cia kuta biacara bati guo domeno ni ndoka tondu kuratuika atiriri there is fire in the palace, the house on the mountain kuria bypass kwina mwaki wakanite na kwina andu marora na maguru kuratuika kwi muthuri kana i mwanake utongoragia yuthi kuria Nyahururu onake urikitie ku declare ni resign na kwina mundu gwitwo Njoroge James ndingeri horo wa muthuri ucio wa Nyahururu wi tondu ni uru kwaria horo wa mundu utoi no njarie kaundu kanini kegie Njoroge James riu ri andu aitu ndamwirire kundu guku twathianga ringi ni gutumaga ukorwo wone kwina mathekania meho mehithite titagwa thiu muno no ni atiriri ndina thina kana gwa thiu muno na maundu mau mangi but mundu gwitwo Njoroge James ni muini murata witu kando no rata no hoya andu a nyumba itu mukiaria maundu ma mwanake uyu mutikamuhure kumunina ni arapostite na akauga ni raigua ngoro ithi na ni araugaga na andu maroka maragichangiira umuthi a declare ati ni resign ta admin wa githomo kiu. Njoroge James ndimuwe miaka mingi muno twego kukavete. He knows what I'm saying is true. Andu angi no marigwo ndanaria maundu megie kundu kou no nduru waigua ngiaria horo wa Njoroge James niki because I know this man is called by God and he is going somewhere na ni ari roho wa Ngai. Ona ngikona mundu agerete gacira fulani ona mwana uria worite ni acokire gwa ithe riria acokereirwo ni meciria na agithinjirwo tutikahura mwanake uyu tumunine rekei tumwe nabathi ahote kugatha all the pieces arugame ni mwanake mwega a worshiper mwanake wina maguta ma Ngai wina mwito wa Ngai tumuhoere turugame nake ahote gutugura kiu nikio tu ingenda twike ati tuhoe ahote gutura toti kundu guothe umaga maundu magakome easy na ndikwaria gukira hau ndikwenda mbara twaririe cega muthugune mutuike muhure kai ni maundu maria ndithonirie gutuko kunya ndithona maundu maria marahanika ta makareke nguria ni ta ma ona ndungimenya ni ta manaku maundu maria marahanika naku mwande naku mwande ni naigua komete we kaba we uthona todo ni tutuonete todo ndakwira kaba we uthona todo niki Luku na taku jaga kuthia okutogoni thi okutogoni ni kuthia mbura nene muno mbura itahana mbura ithokire na makumbi mbura ithokire na makumbi nua ndithiko na ndakwithite munene wa bururi nireka guthii kuthia okutogoni kuthia bypass da munene wa bururi akiruta kingoto thi na kida munene wa okutogoni athiriri icio njukagira ki ukagira kuthia kambanyu gwakwa kuthia kambanyu kuthia nona kuthia thithi auji munene wa kuthia okutogoni thi ndaragirire athaku niko kiria thakuneki aca athiriri icio ingi thi nikakunyenge na tondu munene nake na maundu maingi ri munene wa bururi na maundu maingi muno maramugia ma mbeca aramuna ndikopa kunegera ciothe tondu no kuvutha ndirabuthi no kuvutha ndirabuthitha aramokaja kamilioni cikana aramuna we hatuthuka kuria bypass nikagubuthithia icio ingi ona ndarihwo ni Canada mena gathire hena mbeca twetereire cia mau we hathuthuka riu nake munene wa okutogoni akaje kwa ithaturi kumbe nake arena buthiza ko onake enda buthiza ekiriru irarengwo na nani agaire jesi
admini wake wa WhatsApp group ni ata mwenda munene na githe nduma kuria na wakaje kuica tu ndugine kile kindu mundu wa Ngai tugituthite nawe guku thi admini no ndikana nyine ni ndatu kama kahagela ginya gikaribisha munene ndamwira karibu rais not at all ndugijiki ogwo munene wakidukania atia njikia kindu ala munadu gwika ogwo ĩ ndaici ndingĩkuonera kindu nĩ kumu we rĩu kĩndũ ũgwĩka ũgweterera mau marĩ ha mũnene wa bũrũri-inĩ nake mũnene wa bũrũri atũikĩrie kĩndũ sawa for now we kwamba ũrĩe mũri admini arauga nawe ndũkũnguo ũguo no korwo woka na makũmbĩ kaĩ makũmbĩ karĩ mogani ala mwena gũtirĩ nĩ ndũkũnguo ũguo ta mũirĩtu mana kũu kwanyu gĩcagi mambataga irĩma na maru Arabu Ngai aya hau admini araingĩra kũrĩa nenda-inĩ arandĩka ana wauga niĩ nĩndatiga wĩra wa admini niĩ na nyũmba yakwa yothe tũtirĩtungatagĩra Octagon reke tũgethe handũ tũngĩhuthũka reke tũgethe handũ ithuĩ tũngĩthiĩ kũhuthũka handũ tũkũigua tũiganĩire handũ hatarĩ na fuliza nake mwanake ũngĩ ũkoragwo ũkuhĩrĩirie hau hakĩrĩa akoragwo akuhĩrĩirie admin no rĩmwe na rĩmwe ũkuaga kĩrĩa no ũkuaga rĩmwe mũthĩgi na ugaga garorane na arĩa magarorania naniĩ onake kũrendekana nĩambĩtie gũbanga indo ndiũĩ kũrĩa marathiĩ nĩ maradifecta aĩtagwo gathorania na arĩa marakathorania naniĩ rĩu kaĩ nĩ marakiuma Octagon tũtiũĩ ocha ndatũkamenya uga niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩtwathama Octagon ararũgamire ta mũndũ wetagwo Ibrahimu endirwo atĩrĩrĩ nĩ Ngai rũgama umagare Ibrahimu na ndoĩ kũrĩa arathiĩ marerirwo nĩ Ngai rũgamai oya family mũrĩe mũgate mũgĩthiĩ Emau mũhingũke maitho mũmakarai ũcio mũndũ ũcio rĩu kĩrĩa ũcio admin anoria baba twathikũ baba aramwĩra ndauga mumagare nĩ mũkũmenyera mbe nĩ mũkũra handũ hena burning bush hau hena burning bush mũrute mwathani iratũ rĩu ngwĩciria nĩ hĩndĩ marorete ya rwai magetha burning bush ũguo nĩguo gũikaire nĩ buliza ĩna maũndũ maingĩ nĩ bũrũri wĩna thĩna mũnene onake ndarĩ kĩndũ nĩateng'erio mũno nĩ maũndũ mũnene aramwĩra rĩu weterera mbia cia mau cioka-rĩ nomenya kwĩna mbeca cia mau cietereirwo hena mbeca thirikari yetereire cia mau tiririoni 8 werĩa mũthi wecoka kũrĩa kĩanda yo manage tũmũndũ twaku sawa kuthũka ũmanage tũmũndũ twaku tũjenzi ũguo sawa ũmamanage sawa nĩ mũnene ũramwĩra ũthiĩ ũmamanage Ngai na niĩ wona mbeca cia mau tondũ ndĩraigua nĩ irauma-rĩ niĩ nĩkakuongerera icio milioni cigana nĩ milioni ciatigana nĩ ithano mũnene na mũnene wake njĩrĩte nĩ ũkandeithia kũgũra kĩea amba ũikare kabanyu kau mwĩna for now amba imũikare kabanyu kau mwĩna for now